Ole tun trum chu thariat liam ta vela kan lo tar lan to mizo me chezai thiam lar tak Rebecca Saimoi chanchin hi subscriber atanga rekhoi sam nuala wangin ama ai update le zual zokin tarlan I hantum vele do nang miang ama sain kan channel hi ila subscribe lo ani chuan min lo subscribe sak ve ngai turin kan soma che kum som chuang te me zoram rimoi khovela amela in lan lo nu in July ni som pathum sang ni som ni khan zoram rimoi khovela la phuang nge mai mangin aron comeback le a mi te hlutala lo le mai Rebecca Saimoi Makuri hi September ni khat sang kha zakwa somruk pariat khan Pubing Crosby paite famle pisai ming thangi te inkara Ganesh Das Hospital Silonga alopianga apa hi bass guitarist le vocalist ni in kumsang kha zakwa somruk chhovela Silonga ben lar tak pakhat Defentons ami khani Rebecca Saimoi hian kumsang kha zakwa somriat palibor vela tang khan ben pakhat auto ben a lu chawin zaibul aron trana voini thlengna la zai chhota zelani kumsang kha zakwa somriat pakwa All India Radio AIR B high artist ni tranin AIR Radio a hian la somruk chuang lai a record to nge nge a hun lai chho kha chuan ma kuri hi lar vet vet lea zai tur hian chuak wak ve de renga Mizoram chu soilo India ram khopui sang sanga le India ram pon thleng point zai turina fe chuak na sakle thina Mizo me chejing a chuan zai tura ram pon awak chuak zau berani e ti poni ila kan soi sual tam kher om love Rebecca Saimoi hian infiam na lam hi tuichil hle a hemi awang hian zai lam hi ngai sak malu tuk lo ani infiam na ngai na a sul nu po anei thahle bok Mizoram School Games sang kha zakwa somriat pakhat khan table tennis a alo champion dai tonga tin table tennis a tho multiple state level competition kum sang kha zakwa somriat pakhat atanga sang kha zakwa somriat pathum khan alo champion to bokani hei mai hi alani lo infiam na ngai na mi ti taka kum sang kha zakwa somriat pakhat ve khan roller skating championship a pakhat na lo ni to bok Mizoram State IO in table tennis huang bika state po na te po lo fet suak venual to bokani zailam hi kum sang kha zakwa somriat pali atangina luchil kan ti to kha hemi kum vek hian sport lam hi chol san zui vele thungani Rebecca hi thil ti kwal dum thiam lo chi thil pakhata in sorbing top ang chi kha ani awangin sport aluchil lai khan zai angai saklem lowa zai ngai sakna ril ru aput nuwa ero sport achol san vele mi thungani rimoi huang bi ka po su nu anei nuala chunga su nu then khat te chulo tar lang ta ila pakhanna kumsang kha zakwa somriat pali a IMFA Institute of Music and Fine Arts Mizoram a top and pass in grade A ani panina kumsang kha zakwa somkwa pali a Mizoram beat contest a best vocalist ani Pathumna kumsang kha zakwa somriat pasria Wilson College singing competition a best vocalist satan thlan ani palina kumsang kha zakwa somriat pasria Mumbai muna Unifesta Music and Talent Contest an nei tum khan best vocalist a thlan ani pangana kumsang kha zakwa somkwa paruka best female vocalist award lel te adong parukna kumsang kha zakwa somkwa pariata kathlang berche ti album mangin best album of the year lelte award adong pasarina kumsang kha zakwa somkwa pariata avek hian music and sport awards best female singer adong bok pariatna kumsang ni khan most popular woman of the year a thlanani pakuana kumsang ni pakhata best gospel singer atan an thlang somna North East State tinatanga artist pakhat theu thlan suazinga Mizoram IO telve in kumsang ni som pani khan AIR Radio artist award adong Rebecca Saimoi hian he chanchin buat sai lai thleng hian thisen voice somruk pasari peto in Mizo me chejinga thisen penem ber record nei lai mekani he chanchin buat sai lai mek hian thisen hi a voice somruk pariat na turin pek le atum meka video ian hi chuan athisen pek za thelo dang lam viang man to mai thei
Rebecca Saimoi hi sport tui le ngai na mi tak ani ba ka risel na ngai poimo mi ani a chu wang chuan gym a po hian tal tam hle tin gym ngai na tak ani ba ka hian trainer thatak ani tel boka Gold's Gym India atangin advanced personal fitness trainer female fitness trainer India special population trainer India certificate te alo dong to bokani Rebecca Saimoi chansina kan soya kan mai thei mi lo tur pakhat chu Gold's Gym India noya advanced personal training female fitness training special population course zirlai khani ome khami tum khana fa terwal lek lek nam dang hlir zirlai zatam fe zinga chu po kum upa berani chungin Gold's Gym India atopar ani thei kha ani jima hian hlotling turin mani sheompo poisalovin na satakin abeitang tranga sheompo poisalova taimataka hlotling ngei tuma abeitang trang na rasu thatak alo ku mumin thatakin alo par chuak zuita ani Rebecca Saimoi hi mi te tran puinuam timi tak mai ni a children living with AIDS Mizoram po ambassador hial ani Bangalore lama hun mangmek ma kurin kumsom chuang aliam nuwa ahlathar ron ti chua hi ama phu ani kan ti to kha a hedinga ngai lungrun ti aron da in lunglen lam hla ani deuh ber ome he lai Glon Media Service Bangalore recording ti ani a music le video editing hi ro ku nga rimoi tukram kutsuak ani thunga enle ngai thak anuamin naman hla le zonet mizo idol jat sial lo ni to le mizo me chezi nga thisen pehnem berni me bok Rebecca Saimoi hi mi then khachuan makur ti te poinan ko tho bok ome tin atir lama hantilan om tak a ming ko na chungchanga hian Rebecca Saimoi ti te po anom tho bok a ming an ko dan lam chu soikwal du alo mai la kumsang khajakwa somriat pali chhovela tanga zailu chiltran voin thlengala zaya zofa tela oi chhun zom reng tu makuri hian kumsom chuang te meu zai chol san chuang silo zai lama in lan ngai meu lo music video chu soilo audio ang zong po hla ti chuan nei ngai to manglo hetiaron comeback te thut hian afan ste thong hle ome Rebecca Saimoi hian fanu pani le fapa pani nain chunga fa te chu Melanie zo than sangi Nicholas zo than moya lal eng zuali le lom sang zuala ten ni kumsom chuang aliam nuwa hlaron ti chuale tak ngai lungrun ti hi Rebecca Saimoi official YouTube channel a intiklai po in enle ngai thlak theina ome kumsom thum pathum chung zet zoram rimoi khovela hun mangto ma kuri chanchin hi ama YouTube channel lama tun aya kim changle zual hian kan mu zui thuai be sayang o ole khati zong kha Rebecca Saimoi chanchin kan update thei chuni le phot se hun hlutak senga min lo thlir sak tu zong te in zawai chunga lom thu kan soye